Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima. Iqra 5 halaman ke-24. Ada Ibu Ijem apa Pak Ijem, saya nggak ngerti ini namanya. Saya tahunya Bu Hatini aja deh, Bu Tene. Itu suara apa Pak Ijem? Suara apa, Silakan. Pak? Ini, ceplok-ceplok. Gak Yuk ada. silakan. Oke. Ya, silakan. Tahu dulu ya, Pak. Ya, tahu dulu. Iyalah, biar setannya pada pergi. Ya, silakan. Ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok Bismillah. nirajem? Jangan nirajem. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan nirajem. Jangan digituin ya. Iya. Nirrajim gitu. Lupa A'udzu lagi nih. billahi. Udah lama Aduh. lupa belak ngaji. Iya, lama ngelupain kayak sebelahnya itu ngelupain saya. Enggak apa-apalah. Enggak Yuk. lah, Pak. Enggak lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wallah, Wallah. Rasulullah, Rasulullah. Lafaz Allah dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah baris di atas ya. iya. Kul huwallahu ahad. Qul huwallahu wallah. Qul huwallahu ahad. Walaupun bunyi L, tapi seperti W. Seperti Iya, waw ya. Qul iya. huwallahu ahad. Kemudian. Allahu somad. Allahu samad. Kemudian. Alladzina tagaw fil bilad. Alladzina tagaw fil bilad. Kemudian. Fa'aksaru fiha fasad. Matobinya nggak jadi panjang. Iya. Pihal. Jadi pendek ya. Ya. Fa'aksaru fihal fasad. Fa'aksaru fihal fasad. Kemudian. Tilka ayatullah. Tilka ayatullah. Fa'idahum bisahirah. Fa'idahum bis sahirah. Diulang. Disentak, Pak. Iya. Fa'idahum bisahirah. Iya. Humnya ihfaz sapawi ya. Ya. Fa'idahum bis sahirah. Kemudian. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yawmaddin. Fadzalallahu Hul. al-mu'min. Fadlalallahul. Kual. Aduh, jadi ingat kamu Bu Rehan baca Inna Nahnu dulu. Inna Nahnu terus nangis ya. Ini Masya Allah. Ya, fadlallah. Fadzalallahul mujahidin. Faddalallahul mujahidin. Kemudian. Wallahu waliyul mu'minin. Kalau ini saya ingat Bu Wandi dulu. Wow, wali. Susah di sini ya. Masya Allah. Sekarang udah pada pinter semuanya. Alhamdulillah. Wallahu waliyul mu'minin. Kemudian. Warabbul arsyil azim. Wa rabbul arsyil azim. Kemudian. Tilka hududullah. Ilka hududullah. Daknya jangan dicobain. Waduh. Biasa aja kali. Coba lagi. Iya.
Tilka hududullah. Iya. Berontak. Tilka hududullah. Iya, jangan dibanget-bangetin ya. Saya Iya, tahu kok namanya Pak Ijom. Nggak mungkin Pak Ijom orang Sunda ya, orang Jawa lah ya. Pak lah Ijom. makanya. Terus kemudian. Yubayyinullahu ayah. Tih. Bukan hati. Hayati. Iya. Diulangi Aduh. ya, Pak. Iya, diulangi kan belum Eh, betul. Yubayyinullahu ayatih. Hanya panjang. Ayati. Diulangi Iya. lagi. Ya, diulangi lagi. Yubayyinullahu ayatih. Yubainullahu ayatih. Kemudian. Wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian. Kalau tadi tebal, ini tipis ya. Iya, Lillah. 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 Billah. Billah. Bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Dibaca ayah lah karena tipis. Lah, Sebelum lafaz ya, Allah berbaris di bawah. Berbaris kasroh. I bunyi I kasroh. Harokat I ya. Kemudian. iya, iya. La quwata La illa. quwata nyamber. La quwata. La quwata illa billah. La quwata illa billah. Khalaqal mauta wal hayah. Khalaqal mauta wal hayah. Afa aminu maksrullah. Afa aminu makrallah. Wa yursilu alaikum hafazah. Wa yursilu alaikum hafazah. 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 Kemudian. Wahwa. Wahuwa Wahwa bikul. Pendek. Wahwa bikul. bikulli syai'in alim. Wahuwa bikulli syai'in alim. Wahuwal aliyul azim. Wahuwal aliyul azim. Azim, diulang. Wahuwal aliyul azim. Wahuwal aliyul azim. Kemudian. Yuhasibkum bihillah. Yuhasibkum bihillah. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian. Kulillahu asra'u maksra'. Qulillahu asra'u makra. Kemudian. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu.
Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Faja'alahu Faja'alahu Gosa. gusa'an ahwa. Faja'alahu gusya'an ahwa. Gusya. Shin. Kalau Gusa. ya ini sa, Gusa. bukan shin ya, ini sa ujung lidah. Kalau Gusa. shin saya ingat Bu Rehan ya, shin. Shinnya Iya. susah. Tapi sekarang udah pintar ya Bu Rehan. Gusa. Itu kosa. Udah paham. Faja'alahu gusa'an ahwa. Coba lagi. Diulangi ya Pak ya. Iya, diulangi. Faja'alahu gusa'an ahwa. Faja'alahu gusa'an ahwa. Kemudian yang ini nun mati atau tanwin ketemu nun. Ketemu ro. Idgham bila gunnah. Iya. Silahkan. Marro'a. Marra'a. Miris. Mirrizq. 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 Miris. Miris. Ya, mirrizq. Kan wakaf isyarah. Mirrizq. Miris. Rujak. Mirrizq. Mirrizq. Kemudian. Mirrabbihi. Mirrabbih. Mirrabbih. Mirrabbihim. Mirabbihim. Mirrabbihim. Kemudian. Mirrusulih. 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 Kemudian. Iya. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Kemudian. Ar-ra'ahustagna. Ar-ra'ahu staghna. Kemudian. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Kemudian. Lahu shihabar rasoda. Lahu shihabar rasada. Falillahil akhiratul ula. Jangan tol. Akhirat wal. Wahnya ketinggalan. Ada wa. Akhiratul. Wah iya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ngantuk rupanya nih punya Pak Ijem nih. Ya ngantuk Pak. Oh baru jam berapa? Iya. Baca ulangi. Iya boleh. Falillahil akhiratu wal ula. Walillahil akhiratu wal ula. Kemudian. Alaullahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Kemudian. Walillahil asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna. Fi isyatir. Fi isyatir radiyah. Fi isyatir radiyah. Kemudian. Fahasamuhum bi'iznillah. Pintar. Fahazamuhum bi'iznillah. Kalau belajar sama Mama Ijem yang enak nih. Kok jadi langsung ngantuk ya? Saya kan pelan-pelan Pak baca nih. Oh iya. Jadi adem gitu loh. Kayak waktu saya lagi kecil sama mama sama bunda saya. Timang-timang anakku sayang. Cepatlah tidur ada gajah lupa. Tapi jangan ngantuk Pak. Ja. Nanti ditinggal tidur lagi. Iya lah. Ada Burehan, ada Beram, ada yang lain. Ayo diterusin. Dan mati atau tan kita ulang. Idgham bila gunnah ya. Sampai mana?
Oh iya. Dimasukkan tanpa dengung, tanpa ditahan. Silakan. Wa malam Wa malam khairul lakum khairul lakum dzikrul lil alamin. dzikrul lil alamin. Innahu bihim raufur rahim. Innahu bihim raufur rahim. Yauma idzil lil mukadzibin. Yawma idzil lil mukadzibin. Masya Allah pandai sekarang. Suka belajar sama Bu Rehan masih ya? Iya, Pak. Hari-hari. Iya. Oh, kok orang-orang nyari Bu Rehan susah, sampean bisa toh? Lah dari Gimana itu? Gimana ceritanya? Sampean Pak pagi-pagi, Ijo, Pak. Pagi. Pak Ijo bisa, yang lain saya tanya Bu Erna suka belajar sama Bu Rehan. Bu Rehannya sibuk, nggak bisa belajar. Aduh. Sebentar lah, Pak. Oh gitu. Ya, bentar-bentar. Pas ada waktu Bu, bentar saya Bu, panggil Bu dia Rehan gitu. masih duduk di depan rumah orang enggak? Enggak. Orangnya kan dia baik banget ya. Dia kan cerita gitu. Dia habis jalan jauh terus dia duduk di depan rumah orang gitu. Ada yang lewat dikasih air, dikasih uang katanya. Masya Allah. Emang dia Iya toh, wajahnya Pak. Kok wajahnya enggak memelas cerita? kali ya. Wajahnya memelas. Karena baik hati, baik teramat baik dia tuh. Dia tuh Masya sangat Allah. baik loh, Pak. Iya, Iya. memang. Saya janji dia nggak saya kubur kalau belum meninggal. Loh. Jangan. Oh, iya, ayo Ntar saya diterusin. minum dulu. Oh ya udah, ini ngajinya lucu banget ya. Masya Allah, padahal udah jam. Tenggorokannya kering, Pak. Oh Kering. gitu, ya Iya. diminumin dulu. Biar Ya. enggak. Nah, ah, sudah. sudah, Mulai ini monggo, mulai ya. monggo. Wallahu goni. Ah, Wallahu ghaniyun halim. Allah. Oh, udah ini Pak tadi? Belum ya? Perasaan Belum, udah. belum nih, Pak. Belum, ya Belum. udah. Wong saya lali gitu, lali, Masya Allah. Tolong. Wallahu Astagfirullahaladzim. ghaniyun. Wallahu ghaniyun halim. Kemudian yang ini apa Iya. nih? Pamalam yajid fasiyamu salasati ayam. Kita ngajinya di Tegal ini ya. Ya, Orang Tegal. Famalam, famalam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kemudian fa'illam yakullahu walad. fa'ilam yakun lahu walad, segera ya, jangan dicicil, jangan walad, jangan walad, Walad. segera. Segera ya. Qalqalahnya jangan Ulangi. dicicil. Boleh kalau mau Apa enggak? diulangi Udah ya, boleh. Pak. Diulangi biar mantap gitu. Iya. Fa'illam yakullahu walad. Kemudian sekarang pandai ya. Dulu sering salah huruf ya. Sekarang sudah sering latihan sama Bu Rehan ya, alhamdulillah. Dulu Kemudian tertukar-tukar, Pak, terpecah-pecah. iya. Untung yang ketukarnya huruf bukan suami ya. Tertukar suami Bukan loh, Pak. bahaya. Aduh, Masya Allah, jangan Astagfirullahaladzim. sampai ya. Jangan. Jangan ya. Faridatam. Faridotam minallah. Fariidatan minallah. Kemudian Walakin la tash'urun. walakin la tash'urun. Kemudian Mimma muskolun. mim maghramim mathqalun.
khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Kemudian. Ya'lamu sirra wa akhfa. Wa akhfa. Iya, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh, piye toh, Mbak. Wong sudah sugih, sudah ini sudah Udah, Pak. Udah, Pak. sudah ya udah terusin lagi. Ya la musirra wa akhfa. Ya'lamu Sirra. sirra. Mau nyamber, mau disamber, ya lah musirra wa akhfa disamber begitu. Giginya udah metik ya, Bu? Belum. Oh, belum. Kirain kalau udah giginya ndak ada metik itu langsung udah bisa Iya. sirra, nanti giginya lepas menceleng. Ya'lamu sirra wa akhfa. Iya. Ya'lamus sirra wa akhfa. Kemudian mau berapa halaman ini? Udah Sampai apa, habis. Pak? Ya? Udah ya, Pak. Dihitung ya, Pak. Jangan. Belum. Satu ini Yuk. aja, satu Satu aja. lagi. Boleh. 5 Jangan lagi juga dihabisin, boleh. Pak. Sudah ngantuk kan. Masih jualem. Iya. Nanti tanya ya. Ya silahkan. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Alam naj'al lahu Ainain. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Wahadai. Nyamber. Wahadaina gitu, Pak. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Kemudian. Ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Ya wailana inna kunna togin. Ya wailana inna kunna tagin. Tusuna biha audain. Tusuna biha audain. Kemudian. Bagus. Wahuwa khairur. Dibilang bagus malah salah. Wahwa pendek. Wahwa khairul. Jangan panjang. Wahwa khairul. Wahuwa khairur rosikirin. Wahuwa khairur rasiqin. Bagus. Yuk. Inna ilallah. Gitu ya, Pak. Masuk. Inna ilallahi. Iya begitu. Inna ilallahi ragibun. Inna ilallahi ragibun. Kemudian. Bu'dal liqaumin la yu'minun. Bu'dan liqaumin la yu'minun. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Kemudian. Wa ma massana min lugub. Min lugub. Nyamber. Pancing ya, Pak. Nah, min lugub. Wa ma massana min lugub.
Wa ma massana min lugub. Kemudian. Kutila ashabul uhdud. Qutila ashabul ukhdud. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Bagus. Illa marrajimahu. Marrahima. Marrahima. Marrahima, iya. Illa marrahimahu. Pendek. Illa marrahimahullah. Terbalik. Oh iya. Iya. Iya Pak. Oh iya. Iya. Illa Masih aja. marrahimahu. Masuk. Illa marrahimahullah. Lagi. Illa marrahimahullah. Iya. Ngikutin lah. Ngikutin Bu Guru Bayi Jem. Illa marrahimahullah. Bagus. Kemudian yang bawah. Saya kuluna Pendek nanya. Saya kuluna lillah. Saya kuluna lillah. Kemudian. Yu'ti malahu. Yatazakka. Iya. Iya. Ini blindeti Pak. Yuk, ditekan. Yu'ti malahu yatzakah. Yatazakka. Tanya ketinggalan. Diulang balik. Ulang-ulang. Aduh. Yu'ti malahu yatasakah. Iya. Yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Terima kasih. Udah lancar lah. Diulang ya. Astagfirullahaladzim. Sudah Pak. Terima kasih. Antuk banget ya malam ini ya Bu Pak Ijem. Masya Allah. Padahal ada Bu Rehan. Juga, Pak. Iya, terima kasih sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ijem. Sama-sama Pak.